Paris Olympics sakal meka an chhangchhe riau le ngal opening ceremony soi hlo tak maya khan a huai hotu ten Ngaihdam andil hiala Israel in fiami te kai noya boruak aom neu boka hengvel hi isoile teang chumi ma chuan Ivun landana du khoblo na ineyem mai duk mai bol thuang vuak mai ko zau ti re na mai chuar po marna chi sang sang ba ka skin care le vun ngona cream chi le inchi authentic Thailand Korea le Japan import QR code scan ngam thap vek kan kole chu mai ala ni lo collagen thami vun chuar ti marna cha vun pum ngona vun duk le serna nu dum ti re na aom boke Mizorama Japan product la lu tu om chun kan ni a license nei thlap kan ni bok khoshang shang India le foreign thlengin bungrua kan thon chuak theye customer review po kan nei chachin hle mi online shop Treasury Square veng hlui pan thlak na phone number 8414880230 9366159025 Olympic opening ceremony kha a huai hot tu tenge nge poin anza puita hle emone anzo felatranga reivak lo nuwa khan an YouTube channel atrangin an pai ngala social media platform danga midangin anlo upload te po copyright dan mangin athei angin an latha a opening ceremony hi kumthum kalta a Tokyo khopuya an nei tele a malama mi te chu a fulin enthein ala om reng thunga Paris Olympic ceremony ro chu an pai fai ta hanom reng chi ani lo hrim thom no hamang lo te zamo lo ti lor lop tok te kha anom tlatane social hloe mem lalpa zanria nung ti borbana mitam takin an ngaya khan abuat saitu Paris Olympic Games thupuang tu chuan sa khoza lo na lantir kan tum lo hrimma do theina le inriat thiam ton na lantir kan thupui zo ka kan thil tum chu kan ti hlo tlingin kan ria opening ceremony ya lungoi lo te hne na Ngaihdam kan di le ati friends hi catholic sa khomun poimo tak aloni to thrina friends revolution atang khan sa kho zalen na an kalpuin pui thiam te thu nei na ti borvel kha an boi pui te chiam tolova mase he opening ceremony meichia man thei reng an nilaya mipa meichia nga in thuam an mangtlatte mipat meichiat na nena ngai zom thei tur thil an lantir te hi a friends mipui tam takpoin o manglo antive thowa anram Christian kausan te phei chuan Christian musit na ni ye antia Malta chuan lalpa zanria nung musit na rongkaya wangkhan French ambassador chu thunei tu ten an ko nge a iswa hi muslim sa khuwa chuan anzol nei zinga pakhata anda telve bokani kha anni po thinrim zinga hian an bangbik chuanglo Iran chuan French ambassador chu iswa diriamna anga alana wangin an kowa lalpa zanria nung musit na kha andem thu an soi chuak ve bokane tun Olympica hian Ukraine in dona wangin Russia chu an telve an phallawani kha Russian in fiami telte poin anram ai wolovin mi mal langin an tela gold medal an lani poin an nam hla an play vedon lo opening ceremony awang khan Russia chuan poyati te chiam lo an foreign ministry thupuang tu chuan life in kanrama kan ti chuak lowa kan ti fu hle an thalak daratang khan encha kom tak anilo hrim ati Russia hian Paris Olympic ti buayan tumin en thatu po antir nual nia soyomani kha opening ceremony khirlu tuk tak mai kha Russia chuan hlo chama chuin a hlo cham chan kha kanen thatu te wanga chuan ron pu lo ram ro se tinan soibok tam takin opening ceremony kha khothlang ramte tluk na satto zia lantir nang hiala an ngai boka hei hi nun phung in herdang lamna cultural change ani chuan thule hla te science lama tele adanga masonat henem ti hi ngai to telangai
nun phung dang lam hian mason na athlen lo chuan tluk chiat na lan tir na ni anti Russia hian Orthodox ko ran an lian hlea Christian na ti borbana chungchanga khan Europe lai li te pathian tel lovin an kalna satal hle ti mu hian alung chiat thlak Europe hi Christian na lungphum ani thin sia Christian na anlan tir du dan po kha za puyom takane Russia nampuan zar hnuai thleng ni se chuan a hre om le zual ngotang tinan soi heba ka hian right wing lam chuan khotlang ramte hi Africa le Middle East Muslim sa khuaten an hne meka Muslim rama tam tak chu an chuak lo chau to an sa kholak danen hian thilom reng ani ye tipol anom ve mek bokane Paris Olympic hian sa khoti bik kan nei don love antia chuwangin Muslim meichia ten hijab an khum thin chu khapania IOC chuan heng sa khuana thila in cheina hi aphal thrina mase friends chuan arem titlat lo opening ceremony a khan friends in fiami so kamba sila chu hijab pakhuma wangin atil anlo phal sak to lo bokane opening ceremony a vek hian South Korea laka ti swal lian pui anei bok longa South Korean in fiami te anron chuanga chuang takmain an nampuan zaron ron vaya an announcer pek chuan friends le sap trungin Democratic People's Republic of Korea tina puanga hei hi North Korea soinani South hi Republic of Korea hania North hi DPRK ani ve thung nam khate tilovin rampani te hi anin halviawa South Korea tan anui zathak vak lawang North Korea chunga thil thleng chuni pheizela chuan an thin rim pui le zualin arin ombok IOC chuan Ngaihdam adil ngal thuai thuaya an president chuan South Korea president biain mimal takin riat thiamna ahan ngen nge ne Olympica Israel tel chungchanga soyatam via wane kha Gaza indona wangin Palestine trantu te chuan Israel hi tel lo turin annora mase teltir anita tho thunga infiami tam takin Israel infiami te anchi baidu lo chungzinga chuan Tajikistan ayoa judo ron chuak nurali emomali potela round of 16 a Israel ayo Baruch Mailov nen anin machona nurali hian chibaidu lovin an pathian a chungnung ber tinau khuma an pathian hian apui ta chi lowemani chakma se Japan ayo nena anin tum trumin adaru apela atrap lo chau social media instant karma ni ye anti saka nurali ma hian Israel ayo hi Morocco in fiami chuan alo chibaidu to lo bok Palestine National Olympic Committee chuan Israel palai tele in fiami te chu an chibaidon lo thu soin Palestine chu ramshananga in rel bol na Palestine chu ramshananga an in rel bol theina pompuyan ni ma chuan heti hian kan kalang tinan soya anin fiami te poin chu tiang chuan an tizel don tiin hei hi Muslim ram te chuan Palestine te thlawang havin anzom ve bokane Ukraine lampoin Russia in fiami tele Belarus ayo te chu an chibaidon lo thu an soito bok Olympic hi innelna ani pialama remna le muanna choilarna tante anlo mangto trin Seola an nga trum khan North le South Korea te chuan puanzar khat hnuaya parei tan lo nei to ni kha kuminairo indona wangin neu awma remna le muana ain in huatna lantirna tan an hmangna sazo kemo ti mai turane Israel in fiami te hian tha vauna an tok to boka friends chuan an chui zui tur thu an puang ngala Munich Olympic an nei trumin Israel in fiami te than lo ni to khatiang kha athleng leang ti hlauna aw mek boka tha vauna to khi in fiami pathum ania Israel Foreign Minister chuan hemi chungchang hi friends ne na a hril towa
Iranin apui ten Israelin fiami tele khual zin te chu Paris Olympic Games a hian beyantum ninan soya hetilai hian Iran chuan UN firfia ka chet na hi dodal na kalpui tu te chet dan ani ngai lowa Israel soi hi do tani tinan chhuwa ve thung Israelin fiami te hi ven himna an petra hlea anin fiamna hmun tura sipai thabik ten an hruain an thla thlapa chumlo chatlovin ven himania veng him tu te hi Israel Internal Security Service sinbet chuan an puitel bokane Israel Paraguay te inrinia anin khel trumin juda te ngai theilo na lam hoi lantira lo ni towa Paris Olympic chuan thu boyan thelut nge in fiami te details thren kha chu internet lama theder niin an sahim na ngai toin an him lowa ven him na po anuluk phareng bokane chutilain silain ka siak lama India chuan bronze medal pahni kan la ve ta kan lom ve em ema